Pre toga o najavljenom skupu podrške predsjedniku Srbije u Severnoj Makedoniji. U subotu se u Kumanovu organizuje misteriozni skup podrške srpskom predsjedniku Aleksandru Vučiću. Niko od onih koje makedonska opozicija navodi kao organizatore skupa ne želi ni da preuzme odgovornost za okupljanje, niti da pruži dodatne detalje. Narodni miting u Kumanovu, kako bi makedonski narod podržao predsjednika susedne države, sa jasnom porukom na srpskom jeziku. Skup se održava istog dana kad je najavljeni studentski protest u Beogradu, a makedonska opozicija to tumači kao mobilizaciju pristalica vladajućeg VMRO za kontraskup, a sve u režiji Srpske napredne stranke. Ovo je organizovano od Hristijan Mickoski, od VMRO DPMNE, sa cilj podrška Vučića od ljudi koji nisu ni Srbi po nacionalnost. Ova država, naša država Makedonija, je pod konstantni pritisak i uticaj Rusije i Srbije na čelu sa Aleksandra Vučića. Na skupovima vladajućeg VMRO često se uz državne prikazuju i zastave Srbije, a odnosi dve partije često se opisuju kao sestrinski. Ipak, makedonska vladajuća partija demantuje da ima veze sa spornim okupljanjem. VMRO DPMNE nije organizator nikakvog narodnog skupa u Kumanovu. Ako VMRO DPMNE bude organizator, javnost će sigurno znati. Ja sam očekivala da VMRO DPMNE kaže da oni nisu organizovali ovo i da nemaju ništa sa time, kao što uvek kažu da nemaju ništa i sa oni ljudi koji su dolazili u Srbiji, u Beograd, da podržavaju, i čak i u Beograd da podržavaju Aleksandra Vučića kad je uvek bilo potrebe od miting kontra miting. U Socijaldemokratskom savezu Makedonije tvrde da u organizaciji skupa učestvuje desna ruka tamošnjeg premijera, potpredsednik vlade Ivan Stojiljković, i navode da je dogovor pao kada je prošle nedelje u Skoplju imao sastanak sa predsjednikom Srpske napredne stranke Milošem Vučevićem. On je dobro poznati političar kod nas, dugogodišnji predstavnik srpske zajednice kroz Demokratsku partiju Srba u Makedoniji. Ne verujem da iza te, recimo, eventualne organizacije za podršku Vučiću stoji VMRO, ali verujem da ne bi im ni smetalo. Pitali smo Stojiljkovića da li stoji iza skupa, ali nije imao vremena da odgovori konkretno. Ja sam već na putu za Kinu, prvo za Šangaj, a posle za Šangdong, gde ću učestvovati na 7. sastanku lokalnih lidera Kine sa zemljama centralne i istočne Evrope. Tako da mi je žao što će vaš cenjeni medij ostati uskraćen za moj skromni odgovor. U Ligi socijaldemokrata Vojvodine sigurni su da srpski predsjednik pokušava da se predstavi predsjednikom svih Srba u regionu i potencijalno kreira nove inostrane fantomske birače, jer mu domaćih ponestaje. I ako povučemo neku paralelu sa Crnom Gorom i sa Bosnom, vidimo da radi isto što radi i tamo, a to je pokušava da građane tih država koji imaju dvojno državljanstvo, koji su srpske nacionalnosti, da ih zloupotrebi, da ih dovede da glasaju u Srbiju u onim situacijama kada mu ti glasovi trebaju, a sada mu trebaju i to jako puno. Ipak, malo je verovatno da će na predstojećim izborima biti zabeležene velike migracije birača s juga, smatra makedonski novinar. Razlog je, kaže, jednostavan. Prema posljednjem popisu broj Srba kod nas je oko 20 do 25 hiljada. Veliki deo tog broja su deca, tako da ne verujem da toliki broj fantomskih glasača nekome bi pomogao. Pitali smo prvog među naprednjacima Miloša Vučevića da prokomentariše ove navode i da li je kumovao u organizaciji skupa u Makedoniji. Odgovor nismo dobili.